Hinin kesngi lalit ITU Convention Cross jangka SACYM deki samla jangka Saint Mary's Mawpat Parish harangkat kejingi senran lang jingi Assistant Parish Priest Father Trimsing Rapsang Sha Divine Saviour Nongthymmai Parish. Hakini kejing pediang yu Convention Cross la don ru kejing Rai Pawar dari President ke DSCYA samla Pascal Pochen. Laidon langru Parish Priest jangka Nongthymmai Parish Father Glorious Imle Father Carmel Mirthong, Father Jos, harangkat kisamla jangka parish bat kipat riunget. Yau new Convention Cross la wanrah da kejing riublay na Zone 6 Ribhoi District, hakini kita yau baladep de kisamla ke Ribhoi District. Lepediang ningkong ha Zone 1 da ka parish maulai, da kejing dan lang kisamla kirangba bat longkmi ringkat bat kikpamen sim ka parish maulai. Da kejing temu ban pendapat ba ia kejing rakhi kisamla jangka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement ia ka Silver Jubilee lalit ban ra yu Convention Cross na kawai ka parish sya kawai pat hakani ka kenti ka de kejing le ra na Saint Mary's Mawpat Parish sya Divine Saviour Nongthymmai Parish. Roya utrai ajing penne jing shikton ya roya utrai abadundi abashai ya roya utrai ajing penne jing shikton ya roya utrai ulong kerat wajah ilung tulen. Kau try
trai miền là ban thân udon đồn gila Kriya utrai ajing kene jing shito Shakriya utrai abadum ne habashai Shakriya utrai ajing kene jing shito Shakriya utrai Utrai udang penrapat yang umsuklah Na utrai memlaban kena udang berkilat Utrai udang penrapat yang umsuklah Na utrai memlaban kena udang berkilat Ajing kene jing shito Shanya utrai abadum ni habashai Shanya utrai Ajing kene jing shito Shanya utrai Utrai ulong kenrapat yang umsuklah Na utrai himlaban peta udang berkilat Utrai ulong kenrapat yang umsuklah Na utrai himlaban peta udang berkilat Shine.